Koko umaze kumva umwanzuro w'urukiko gufunga iminsi 30 y'agateganyo kuri Pastor Yongwe cyangwa se APOTRE Yongwe, nawe waratanze ikirego ugaragaza ko yakurira ibihumbi bya 750. Wakiriye ute icyemezo cy'urukiko? Mageze nyereweho gatoya. Dari gufatira nta kibazo, nta kibazo. Mageze nyereweho gatoya ariko buriya ubutabera nibo bwo babuze uko bugomba kubikora. Ntago nta kindi narenza ku myanzuro y'urukiko. Imbere ya byose Yongwe mubonana mwabonanye ryari yari kikuri wo? Ubwa mbere tujya kumenyana nasohoye indirimbo, ndagije gusohora indirimbo nkaba naranditse nimero ze kuri telefone, narazikuye kuri televiziyo. Nuko ndagije kuzandika kuri telefone nza gushayaringa indirimbo yanjye, aza kumpamagara ambwira ati indirimbo ni nziza nanagufasha ikagera kure. Hanyuma rero ubwo tuza kuvugana, maze mugeze uruhande ambwira yuko nawe ufasha utagize icyo afite, asigaye nanjye muha amafaranga nari mfite, tuvugana 500. Nyuma yaho akajya nderega birinda bigera ku rwego. Nyuma yaho rero aza no kunguza andi mafaranga 2,500. Kuguza apana kuguza. Kunguza. Yarambwiye ati nguza amafaranga. Yarambwiye ati nguriza amafaranga mfite ikibazo. Yego. Reka twongere tugushimire wowe ukurikira cyangwa se udahwema gukurikirana inkuru zacu nka OGTV show. Reka twubwire ngaho uri hose, reka amahoro y'Imana abane nawe. Urubanza rero nkuko mwagiye mubibona, APOTRE akaba yakatiwe rero iminsi 30 y'agateganyo, ahita ajyanwe mageragere. Yise ajyanwe mageragere en direct. Biri mu bintu rero byatangaje abantu cyangwa se byatunguye abantu, kuko nagwa ari biteze ko baraza kuba bafata cyangwa se bakwakira umwanzuro nk'uyu nguyu uvuye mu utabera. Joseph rero Harerimana uzwi ku izina rya APOTRE Yongwe nibwo yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. N'urubanza aregwamo n'ubushinjacyaha icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Dosiye ye ikaba ifite nimero RDP 0086 2023 TB GSBO. Ibi rero akaba ari ibintu byabaye cyangwa se isomwa ry'urubanza. Ubushinjacyaha burigamo Joseph Harerimana kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya cyabaye ku mugoroba w'uyu wa 24 Ukwakira 2023. Uko isomwa rero ryagenze, ubushinjacyaha bwavuze ko APOTRE Yongwe yatekeye abantu imitwe, ko abasengera bagasubizwa kandi ari imitwe. Yabivugiye kuri chaîne ya YouTube, hakaba hari n'amajwi n'amashusho. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari abo yijeje visa no kuzamurirwa imishahara mu kazi kabo. Ubushinjacyaha rero busanga ibyo byaha byakozwe na APOTRE Yongwe bigize icyaha Yongwe yireguye cyo kuva muri 2013 yimitse akaba atunzwe n'amaturo. Yaburanye avuga ko amaturo yagombaga gutangwa kugira ngo abasengere kandi ngo yabaga akeneye ibitunga umuryango. Ubushinjacyaha bwashingiye ku mpamvu zikomeye, harimo ibirego by'abantu batandukanye bamuhaye amafaranga ariko ibyifuzo byabo ntabwo byasubijwe. Ubushinjacyaha buvuga ko hari amafaranga menshi yanyuze kuri telefone ya APOTRE Yongwe kandi mu buryo bw'uburiganya. Indi mpamvu ubushinjacyaha bwavuze nuko akoresha amayeri y'ubwambuzi kandi yifashisha abandi bahungu batatu basengana. Ubushinjacyaha busaba ko izi mpamvu zikomeye zituma akekwaho iki cyaha byasabye ko afungwa kuko hagikorwa iperereza. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abantu benshi bakiza kurega. Ubushinjacyaha buvuga ko APOTRE Yongwe afunzwe iki cyaha cyahagarara kuko byanabera isomo abandi. Ibi rero akaba ari ibintu byabaye bigatungura abantu benshi cyane, dore ko APOTRE harimo abantu benshi cyane barimo bararega bavuga amafaranga menshi cyane agiye barimo, bamwe bakavuga amamiliyoni, bamwe bakavuga 700,000. Dore ko no ku rukiko habonetse umuntu wari uri kuvuga yuko APOTRE ashobora kuba amufitiye cyangwa se yamuhaye amafaranga 700,000 amubwira ko agiye kumuzamura cyangwa se agiye kuba
yamufasha akaba yamupromotinga akagira ahantu agera, arangije arayatanga rwose amafaranga ibihumbi byengo 800, ariko kugeza kano kanya akaba arimo aravuga se koko amafaranga yanjye byo bimeze gute. Aza kumva urubanza nk'uko twagiye tubibona. Apotre Yongwe rero utari mu rukiko hasomwe uko yaburanye, yavuze ko adatewe isoni no kurya amaturo, yanavuze ko kuba yasaba ituro ryishimwe nta kibazo abifiteho, yuko bikomora ku ijambo ry'Imana. Yatanze urugero kuri Abrahamu watanze umuhungu we Isaka nk'ituro. Apotre Yongwe yavuze ko nta muntu yambuye, abenshi baramwihamagariraga nyuma yo kumva ibyo abwiriza. Yabwiye urukiko ko amafaranga yabanzaga kuyemeranyaho n'abazaga bamusanga. Apotre Yongwe yabwiye urukiko ko niba hari abifuza gusubizwa ariya maturo yayashaka akayabaha. Yongeyeho ko yari amaze imyaka 2 akora ubucuruzi ku buryo amafaranga yanyuze kuri telefone nta kibazo abibonamo. Ibi rero akaba ari Apotre yagiye avuga kuba yaranabonaga amafaranga menshi anyuze kuri Western Union Mobile Money, asanga ari umugisha yagize kubera igikundiro yasabye kurekurwa, akaba yakwigisha abandi bishora muri ibyo bikorwa. Maître François wunganira Apotre Yongwe yasabye ko uwo yunganira afungurwa agakurikirwa adafunzwe. Urukiko rwanzuye ko hari ibyagezweho bihagije mu iperereza kugira ngo ukurikiranyweho afungwe iminsi 30 y'agateganyo. Umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo wemeje ko Apotre Yongwe afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuri uyu mwanzuro wagizwe itegeko akaba ari buhite ajyanwa imageragere. Akanya tuvugana rero ubu ngubu Apotre akaba ari imageragere, tukaba dutegereje kuzareba ikindi kizavamo nyuma y'ino minsi 30. Reka tugushimire gukurikira OGTV show kandi ndimo gukurikirana ibiganiro tugutegurira umunsi kundi. Reka tukubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe.